Posne zdrave kuglice sastojci za posne zdrave kuglice: 100 g mlevenih suvih šljiva, 100 g mlevenih oraha, 100 g mlevenih badema, 100 g mlevenih suvih smokvi, 50 g mlevenih lešnika, malo meda, malo limunovog soka. Posne zdrave kuglice se pripremaju na sledeći način: spojiti navedene sastojke pa dodati med i limunov sok da se sastojci uvežu i da se loptice oblikuju. Uvaljati ih u mlevene lešnike, prethodno malo propržene, i poslužiti. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.